Chantola mana pa bangar sambam ya bang. No. No. Listen to me. I'll say it. Alright, it's another beautiful day. Katiala labna chongo. This is an fan Sheldon be program mozo nzanti isoloban be sambana na kedi. Tukunon gutulunsi kazan pabadan kangmale zantin duma na woni banam na za duma. Tihnim wala na nam duka gaisi. Wontin mina za sanye vele katon pata ala fi intaha de yuko pun katto kana ne titizan fan den bien zantin ya kedi. Debe swaiza kam kadama program mo kati piwil bole inside Tamale. Inside Tamale nyala program shelton ye yetuku gilne ngbahre yel gor shanga den be Tamale mo pulne den champion yala man den be champion yala zasa ntriba be sambane kammi ni bamba mi zasa yulum boni Abu Muaz ama ye kapamle to mima Abu Farid zongomi tenang la katare kamale sangana deba yi dumo puni yino ma nguna nkuyele san la nyo domi misadan yala ngumbe dumo puni kananchi Tamale titi DJ titi nta hadalan zo pammi wala DJ warka miarka warka oboda yes dezo chekan chant namba marhabi poi kana zang zo dapsri motin yan discuss topic share zang soya bamba yi marhabi. Okay, so mi to inshallah to bwana te yuli dalirdin cheka te manama te yalla dabayenma banan katarka na amrenma to kala bi dabayen sma ka yirgwara ka bambe samban lahmal badwana la labno ma nyala yem musallapam karbet tamalmu katkum malle mbam de ginda dezo kan gahnu bolba yaba chana dumo pune katukunya dalir shelden chekala labno ma karabian ma na on yuko pune ti ku yar biala den tatai misadan so amaraba so gomnan ku gomnan ku gomnan okay titi amaraba okay chekan kana misadan san kan pun yelma zo bon te yule dalir den le cheka amriya paba kabir sambane kadab shabda bamtila malba ndwana domi nirden nan de amriya din cheka bi dumo yanga kaban sha'na on zan nan domin pasun sune la kapan to nyalla ka gafara karnye alheri be karnye tabata amiro sun sune katal karpune timiza sa wum afanam ne yare lalaban ma pabi do yilka gwara dinye za biaksham te da dinu pulne lalaban ma mi zo ya pam tamalmo apam puni bule tahra lala ngomana so pa pam ne antma sashal ne zan kagiye to shanga zan chang binyar shanga dan nang da tamal tampuni be tamal puni etan shi sashalon ai ka tele pabo pam amliya paba but to zuya pam ba pergala out of 100% to kon le kaman 50 be 60 ha nyala banto suara ne to non de la ben yarama okay ka be dan nan ba beto mi be shaban nan da ma okay tiyan lehe be shadan cha la ben yahre to nan da gasiya okay amma to ku yan kula tiyan pilati ya targa okay zamzam le nya wula zon tahle ka pana to be oida do yele kan bur gende do ma be kay fohre yer do ma nyanga to yela shamal le chana one do ngono to biane karnyela na wonan tipa ngo azichi okay borno yel ye to shale
don ko yara na dan yana bazane okay don wai bora wannan bi shakam pango arziki ma kam na tabal don ya so amin ya ka paso yina asas bashi ka zan lor pa oidana ka yolo ne o na don bon no chan kalabna ka don mi pala lor on su osoro woni karnya nyen din nan la pango amle kuna of course na tibu jibo na swalbo to din da yiti leka pa to yira ka to zan 20 cedi be 50 cedi mpado center table zo ka do mo bashir bezwarvi ka to palen su osoro woni do wena hay pa ma yi chant do dagwar yina ka do mo o kuna ba do mo bami o nyengele to ashale do me ngone ndiro okay cause o yina dan tuka mata no nan shalpa don won so ko piella la wona payamo o tameno o kanama there some no control na nwo kan nwo no boda bo viara okay bayenga lambala nan chaka ta dabba ma shaba ka paba ma to nyanda bazan chang da polo o bian ka biani ka zamne kama o wala kan yanna balma kane dab shami biar bandan kunyam cha an chang tinya wal bon en jenen chwara no gafara o twinya no but chura ban dab shab ku bian la de tuma nyele yes o cha tijen yun yi pa ko yi pa na o bo lo pa ma don bo adoy aba pa mo ka bo ne bo do ye ka expect ro no so de biza pa la chwa se shal ni yermane pa mo yi chante bi hal shal ne mun do ngo ko to bo alla ne ka chante bi yes hadi pa sasha tinzi sasha ka pato yina chapsu oidana nchan amle yilka kana ka amle de pa amle ko chano o ba mi on chan no to bishop lo ko mon o mampuro ka ba joya nkuvura de bibia ko ne tempalenji sasha lo woni be ka nya ka pa be do yilka yun paaye ko o whatsapp fo ma fo mare titi yalla yes o yan chatter ma with o ex boyfriend ka be do yile okay mal similar example ka brano so amlia o idan to fa o phone brano ma jwal pam be shad bi ma mun o ex kama o boyfriend mun be samban polo banda gbo alzan shanga anan da mashamla na onzo we ndo mini yelle sham halon jida na go to no da no za woni pa ko ban jirwo mun o gidan kuro o boyfriend watam de la sona ko ka tindi ban biyar ko kan waya tin yar ma lala ban ma I don't know pa ma nzo ka ba biela kan ye bu suyo na be da ba mo shab to zane ti yam ban biyare on convince ba nan lala biya go ma kaman an bu hasha ngoma o chanti o pun lam o mon o boyfriend kroma ka nyasim sheldon bi o mun so ma gare mun no amliyo okay ma ami chante ko ami mala girlfriend an non do be nyer shel ko wum de nyasam yes de biade ko ka chengum bo la arka zan la fu asane zo ko kulo yina okay ami akpan ye twama yes o ebe o yi dan wo yina ne anye ne da ba to ne to no do shelma o yi dan wo yi to no do la o yi she de zabiala o so woni okay ko hankal zabia ne so hal amno yi be whatsapp phone ne o tirla la yel twakura wo ma zaha okay so atenya ma biabia negi ko yela ya na hade sani na anye shapolo ka fila to nun da nyasam o jamno ya ne kaman o tinto chanto be shapolo ma da tabukata so nyungunya do yale agban samatele yes kanya shapolo so Mr. Dan, let's look at it in this angle kama de jilata la be kama de kamene ya o boyfriend biane be dating period ma ka lamba kyarba sun abin ya karan mala ni ma na ma kala zuwa tamba she wesra ma kar pile because insane mbanye de tumini girl man o boy biane kala ka ba sun ne because bibi mi lala shi shelden bian ma de kuto non ko to kul do
maybe karzona chika osu I try my team la phone brana zambalam bilso amlia ka mami zambalam sibanta da nyama bi nga amlia kuna nala apale okay try ba palban lapsana ban zambalam blo mata ba mata barana la o a totano la zambalam na tama sa chale to ambaranga to biyo ban wala amlia tahe ko idan wata bana biyo ba pale kalab sona ashe yar na bambe mafia cha bambe te bon ba mafia banam pun kurbi won sai don kan tabga no ma pun don kan liab so zaman do won zo ko to ba pale on laps bi wona kaya so biagumi ban ta da nyama bi wonde pun bando wo yenye do ba ta da de tome to me ne jean bi yenye la 12 years 11 years kapum ni bonbon be shado ta e patale so you don't want to know amle chamba hal nya on balga shata kan ya za kilan bulfula di fa ki usane wala yaram kar malaka man vobul funya kar zorganda da zorma ganda okay de chama kan ntabo kar kadane to poi kanchang DJ Titi san mbona a difila concernant this poi kananchang onwa ya de kunun tompamne do man bipo ambal biane halen ne banti am botab sa shele ka bipo ambal ma bi niveau yolam bi hashane kama tem kuliyar shelmo maybe amino no kula tab sa shelma ko wala yira nyang to nang de la ka ku bang madi yala ma do zo ya bi hawon pam ka mamman ba kana ban nan bi amliya ke kunya mamla nyale ajina pun mamla pun kan yes na so heburo yin yemna tin yola ba ka ban abzon wota okay sa ke kuna tan annab sunna na falira but it lam ba shatan bonda ma ka biane ka ku tu tensidi dinyele ya tuana mane okay be biane ko kuto nya 20 cedi po tin palansi zaman shelo be ma bambala lere yurumo okay so kap be shatan bonda priority man lere ka ta tam okay palan katin shi zaman shelo man kam yalla ni yalla man yalla ka ku yalla kaman da tara mika ala pa ko kana yin ba ke ku jin da shi la daga bandir shal anyan dan to ko jila hal ai zo kursi yin abiyan botan sidina to amma zo sapa ya kan yala ai chant shegin mamam o boharam na ka biano sabian sugo no ale okay so be tenem pelle be bam mamam boala te san ka te pelle zamana man kanan tai okay kala andanyal zaman man tama te bakam na tele ya den tama wula ka tiyan nan kana wonto yiti yo so da yema no yen nam le no yen bergamo petan paso na no konya to zo tan pa be ma bana yirtan paso kana te sam yamo tamale then da ku discuss here to last week la the way ne kaman la be ma zaha bo pa be ma ko ta bi sel den po jila ngona tan pa ngona o jila tan pa ngona ne ya to kalle amma te bo ne te twam la ye to ashangane karo the ma ten chela la tan pansma de necessary ami akpa he to amabo pompo halban yitan shalka te be tamal kanye baba be sangat tan tamal tambe okay ai de ba so be ma yaya ya trauma de nyama wula ka baba be da be years ka wora Mr. Moaz a short story pa nka ta paga afa mo chanta tum sandana non oidana karanyela oidan ko abi bi shazon ko per la biaini pa ngoda ai chim de lan nambe kanum stew nchim gala be yara ta shanu ku bolon na ta tam kaman ti senta ti blon ku zero ka dongo ka ho bayam pa donc ko en zan yuti nore chifen yelanga na ba won ko first wife mamba zo ka first wife on data blan chantiro ka dongo ko kala limiti ka second wife on nandale ka won chanta paga afa na afa ka ta tam sandane afa na kana be ayi won ka afa won ka fa table zo ka ba fa ba nasiha na bomba nasiha na sandan ta buko kana
for the boy second wife man until you no explain to the natural bedroom don't want bien you know no le bi ayne no chembla gala kanan stew ka chem nembe dan ka do won suwan ka de paddo won bi chawo ko de kadani Mr. Dan ne labna a cha ba so sele dena mon pa won ka do won ka so won so to papa stage ka nya te dab ma ba la problem akor la pa na te jo amma ay ko na kantinya la nguni nyen la be yere ngoma hal o nya samba no yibu no tinya la lor ma ka tan tawo to no le den nyebu gulula titi papa ve dabe yinse ka yir gwara is it that te dabumo tenabanan karen kar kosal la ben yaramo be ka papa za be papa mo unko bore ni gwalam ka biela nima okay to poi kam pilga ne zan pa auto ban nan za du wannan ti ko gat kana tijin chongo da falata nan mima ya to baza ba pa ga fiya so ti yar shakar batan kan zo ban be san ban nan ban mai tamta to aka na ti yule ti zaman shaltin fajiya mu ban yarata in ce ka biya ma kar fasam one dama travel base hashal da biyane travel me ban sha'aran ya game yara kula taslimi sun wata yar bahar silmi ya la karabasan very good so I cannot yule lala ban ma dan yala ban sha'adan contribute much on fabo kun da biya kayirma one ay nyame wana yisirna yara mun pasar bulmo anya kala na ruma ka bucho yala yara tuma be game boys ban bahar silmins wayin tola la karshal ko di ko nol nan fashal da banan da baye ko nyan karo yaro mino bi habu da ban nan kanye mi arnya la tar ka kana ti ciwo yala nzo kula yin one o dagwar la na ratro ban yar shan la obe nyar I understand maybe jara ne wayin da ta ka wayin yara fried rice na be indomie o ngobra kan yuti don tuno yulisha amma ka kana to ko kulo blan yar la ban yara ma jai nege maybe al-adra tabada yanyal so atenye me pa ma ben yura show yi samban ko so mborno nyele o mi yi samban wala ko en zan ma ta dabba kan waya tun yarshe mafun tun to yi ta dabba musan karna ku yina because pai division ne pai buwar ban sha'a sane yin zon odwan poi kana tole yes so man san ne to yi ka dan kan pun yar mama me tun faji sa shal wotinin salnin man ta ba duniya ma mun na ku zala dan da pun bisham yes why kan yalla so yi kana ta bor ban sha'a sane da mutum a je ban sha'a sane kana to ba kana to jamal wadalan kan fa ai ku bor ban sha'a do sane sho nyon bor shele before ko gaza na to bor ban sha'a ma don cele song ni mane ai kana to yule to manuma be to pasaran ban kundo yira ka yirna to gorma da bai yila shel pala maybe wannan ya pasar be obo dol do yino o garfiyan wo ka garfiyan garfe ka bu yuso gele dole nyele nyen za yino to ko kula yin aku to satisfy abura yin nan kaula akon ko to so da mo pun tes mo ka tes mo tes da za san yaran besham so nyin din ma wayan yul makaran ga la nyin bin do ben sha'o ami understand be dole nyel wayan yimna no to satisfy you ma ami understand be en alan kana ti yule kama ti timatima ngo falbo the baza it contributes a lot because do yanzu mu kuliya be nyin do azon kuliya sasha yin na dater la ka avana tima amino la ambishi o to kuldo maybe kala do ma ngumbo nan da lala ban yarama o ba vanity dole ne la to satisfy you an bora yin nan kaula there's no way ka satisfy you so da tance mu ko nan wala ko yina nto gwara
I mean understanding. So I cannot yule lala tima ma and timanum ma pergal be to pasara ma be anche forest one be ya nan ba na baga bibi karkunya la dipa tima vare. I mean understand. Kara design contributed to wahala. Yes. It contributes a lot because one maybe omino dagwara bien omino yen la amdi pulufa latim oben wula kan yelma oben wum yasam be oben nyum borshel do ma san understandable so kafin komin dotian la am show non wala show feltim so unzo en zania ka kana do kana to ko kulo yan maybe ka tabdirla la bin yarama o mi bla nyar access to la bin yarama dole nyelo yimna chikan so haka guyinte vokom kalabna okay ayule ye to amana nyasam aba chikata vokom kalabna te zanjima to to vokom ma kalabna pamba mana nyala bambe dumo pune Mr. Dan tunku yar shel mozasa. Is it that Taboo boila te pa bora be bole de kuche kan ngoma Caribbean ma ai ka tille pasam sa kayan cheloni kami no komi la wumbo ko sajerle definitely sometimes seminch amenya biso ka approach be kamro okay nti yelo o nyes asohna bago sham okay to amen yela ni ngoma ka tane kaman be shako ba mi innocent nyu to I dwell la bi ma to yuelam ben sangar be shakam kaman titine de pon yel ele ko submission pon o yela ne kaman bishop to biane kan to nyu ka tane kaman onan kaman okunyela term yes ashe opun yula vare bezangla juet be dala juetim en yulen confusion bale so kona pora dablentima so ni yela la bi ko chena kana wonna makana very gentle ame so bago I to ozala ka muno fila chanven yelanga wait paga na waka muno tibiane onanda la ben yel changa ben yoro nyoma ngba lero ambana ne bon wala bala amle pa bako mala shele njia karnyela babato nyar dab shaba karnyela bu mala feeling siba just by o malala o yidana halka part sai mo borado ka amle na ko jidana ka tabo o jerle ka nyeti alla nyale tu ka o pake bu hono wula gen yino nwel na ko yele ya no nan la amle ma tu nti ya hasan subhanallah because no expecter no do man to o chansham do ma ba to chan lala mino do shi de kan so kan waya lala ngoma tinche Caribbean ngoma lala i biane afana yelden to ne to do social and solve la problems do so me bien ko mi ko pa biela ne ko kuche ko mi no biane to den ka to bona ne do chofla dolo manglam bala hal afana mashab mamman yerla den si na wonzo Mr. Muaz anya pa panel very dangerous anya ne shi tonwo yede tashom na wonzo hal adamle pason ko bia yima na zo you very careful yes in life pa no to ko kuwa ka jino ko nyam so kan ko yilman ka kula jiojia pa mi no to kura ka nyala akan ka punyala o mo so pun chatan do o mo o dagwa kurpum malla harkana ma ko gura jande na bana o yalla kam nan pir tuma ko kabanan peace ka pa ku chapso woida ya nchan la tampune ko sato ka tinyala o mam kuro o muno mal taba o chan mutu do san kamal taba dinna mangula kan dam kan yidin yaya panning la dangerous to the extent that the mamman ku to leba kato bandam de bosurene iyana to ku ba taba ngo ki zabu pa yenganda to taba o sumbaga o sumbetiti o sumbeni
kan wa mi sada ab pam kar nyeti dabbo mo san kar yirna elion kana ayala ni kama hale art story shale wula kan yindo ka kon ben ti sa dadam hale ti bopa ka mun pa ma bien kar yi kama biya ni din yandi pa won pa man puni kar yan yina ka di dizo ditin nan kama ande yel ni o chimne garaman namne zang zano o dirmo ditin nan kar nye kama pamo pamam puni kar blala benmo kar ku yirna kar ta pasa hashele o yiko la drakane komi jeni o luso mari mo ka kellalani tinto blemo ne pamo ni vo yole nyo de sa de wo no do won cha pa won pilig be sha o nan do yes pa won de boara nan bo amma de la bien ko nan da adin ma pun yel me na ko wona to solo kanon wula kanyu kaji ba de te passa sha kar man la biaguma man la nyini yan kwalen jia ka gbe passa ta table zo ka patchim de galan mon sam mun da shinkafa ka kubo ka da pone de we na hal bi sha la shal o man nan de la ma dabba malo do ne samba na ka tiro ko malaka na tan da ka dirma okay to observe mun la be yerma pa it nan la chantone o yeto azan chan o idan pour de tarme la dabsi o kama o yi band le sham de belen bien na la façon on ne to bubun tabon ku tiwo la to don wadna mahme ami akwam ye to ama dabsab mi su mi ku isko buo pa kar mo no pa ko buma just spy o na kun de ben yer chan kar pa do mo lore okay ama so kama so bien ni do this question is very important temen te paaba te zamala phone yusra ami hanka no to deal na phone pa phone mal password kan yindo mo bo mile ka gba phone mal password ka pa mo bo mile kama yala nganyel ne nyela ay mal pa bon jiena ma yurre ma jiena dole malam phone karmal password kan paba mal karmal password hal ibetin phone password kan phone percentage table zo mpaka right no ko phone ma hal call ku canada no le so le ka chia kare dalir ma ye de sa dalir ma nyam ya don to nan kan pama ko phone ma kare nye pa anyam pekle ami ko to ban paso won pekle ma mama nyo business partner nyo nzo to ko nyala zoare so biya ni yeto ashan biane I bought a marriage ne no save ai dan yele stay away from your phone de poro phone I mean de poro vera mon le tout tasarlongo so don wa so biya ni yen pa no ni do gba akasole na apa phone ben yer shan bian yen save nearby my marriage katia okay so then yen save marriage ma pune then check so pa biane do yile kamolo phone komin so hada bam chatra ka anka right be dem butuna pa phone en yulla kabnu to dilla la ala sama dumo minin do mo ko poe o phone en yule en yeben shaarin bier pune kan nan de la ab pam kare la opportunities ma kama la chances ma ka te tre ka kan wo ma bien ma you see tima la be shabbi hawoni ay malafo ka cha pato porle mal da access we bu jora shifting for floor ama we pongin dene on karanle isagim ndu ami akwa twama na wonan balaga biagu ma shamtete o tetem ka dabna to ko pa nahi pa ta pa yi nyinde mal de yuko ai juo kanala nyina ndiro nyina sondo nyina ndo yalle kam mo su samu ka de na ndabe na ma mo yichan so no to character replace so benya shambia no phone pa ka board the saving your marriage the person na on phone how is on phone ta ya dele ka karam message ma pa sha me ko be da na phone man ko ka karam messages titi ka twento kora part to kwa phone na zo ka sama no marriage oh yeah of course da amle tal kan che so biagon de person se di zamal tab phone te bi ni trust tabanya at a certain stage I mara pa ka pick of phone
na to bang na be shadan be dene da wahna pa ma be punya bula samban azu su ce ka tellam sile sto gafara da mala be pula ndo samban ani yita apa shapolo da be zena lan pa ofun wona le ka ban be shadan be ne hal apa no to zan ofun ta na zo ka le ka be shikar Mr. Dan issue ma nyam ya pa ba ma de tumini mini na one ni nam temin bazama be yala nete sapro koble kabzan zan namba mi be kalala so in terms of hankal pune de mala hankal polo de mala we are 10 step ahead of them be 9 in percentage maybe 10% then be 9 ka my 1% hankal polo so lala mo ma ne bien ma den to nan ka paso ko nye pa mangle to ama ka do yelun le bosoya ni o sammo duzo anye lala tetebo paidana ka bo money through because pa mala temal bon kobre mo ay mala bon kobre ka biya ku ni ka yoba bai ku yoba bai be cham diban disha kala halabna di kwan chen la ban ti diban dir shedan batu na bati ama ai bo so ko gul bangulamo bien chen me ka dila mi ban dir ban sha'o ka labro kunna halbi so yiti kire yira o yimime kana ta lahbal so ti amma ta pa bakar ni ti an gul mene yan porta phone ma den to nan kara dami I marriage so because of la rama is so casual ni I porta phone ma lana ma man din kan bohara abin ya kana dinnan tre pa ma opportunities because oire bo bon info yolen gba ka so mi ku dunte mozo nan de la ami ku po phone dan she kam pa mo mi be yala ami ni yirma boy so kunya man ku dolma kan yelo yam bela do yelo ko dolma oy be yala la ka mi den te pa station ka de yo share ka de butun de tela no you see five from born no yualam o yualam o mi je no yualam de ka ko en titi zoko shia o en jila titi zo titi ni to be Accra ka pa ku ji won ka dabba pa titi ka ba zako no zo o ko no zo ko na je mo ko na jia to mal bishabam pi gana nche bangba ku zea na ono ko nap shab kam ko nyere ni vo ma ka bokk de biato hal ani yisi amala adam le pa ka ni to o ka abzul suru akuna chanda 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 kam aka problem shele wado malu phone o ka phone hal paso yama to kumba pa ngono ko bien so mi cho so mi malu pa ka ko lo phone hal ko la tsuta ko yes so me phone to ko bien ko ba kadene no important guy nego also pour bigger phone mama yes so why den tian kuna tita ka no bolu ko bulezo ko bolo ko pora no ko lo ma so ton le mo phone zo karnyela kabna nya babu nya yela ma gasi che kan chantiti san titi tukuto ku yar pa bini vo yel to baza sa nyin temma swel ne te bo pa ma kara la ma tetel opportunity na agba mal pa kara yir samban ne ntigel na pa ma no yeto ashan unyanga kara de basimsela well actually sol kan lala to amma na on pun nam tama o qur'an puno yel tuma kama nyindo ay maliko baba na he tuna ko I understand nga baba na he so anam yel de bela qur'an pune al qur'an ka ladan ma anam yel sunna bala kan yela yar de qur'an pune am bu hafan ma ban yela I understand ebo na ay maliko anto baba na he amal yiko den to yulu ba ka ko ngarso ntiso fine so maybe kaman Mr. Dan pun yelma phone yeto akama kan zan phone son kan pa ko to kwale silmin sin yelbo ban shaya there must be trust before love
If you don't trust, you can't love, eh? very good. Okay. I mean, understand it. Didn't ki nimpun tatawa. Abe mal sahaba na atam phone. Yara nyim pa. Okay. Phone hal ne to tam phone pa du. Ka chang tumana nto kuna kar de ko param pashel. That is I trust man balama. The same apply to pama. Anto ku cha phone song. Mikamin le ku bedu. Kamba shel halka ta kuna talam pa abin. I trust you. I mean, understand it. Dit le chepolo anyaka pakporo yi dan phone. Ver de pune be kanyin do ka gwa pa phone ver de pune. Yinim pumba tela tab before ki botab ma. Yes, it's true. Nyin do apun zil rap ama be ni tabo da pun kamino sunsuni. Foi ki te botab ma. So dole nyele lala zil suguma ko em den ma hale ni nyabe targa. I mean, understand that. Kan na puya ya do to da dina wuta mana ta kwama pa wa na hama. Maybe in your call kan yin pa wa ka kwale karnya pa. Amal sole na buhama. Zala kan wole kola. No, casual. No, listen, let me land. Let me land. Let me make my point. No, you see, Let me make my point. Let me make my point. Janlani. I know the reason why. Janlani. Kan the point yelma. Trust my check out Buhamalama. I mean, I'm the Pala and Buhamalama with so easily. Whether Bansuro, let me land. Let me make my point. For example, kama amala paka kota kanaka patonya yikuwa noto bwa titi mule kola ho. No, you can't ask me. Let me make my point. Listen, Kana. Ten years si dulshala. Jena balama. So Then can Yelamaya. Man, some program Kana. How long will it continue? Nine no call ka pakulu buhara always. We call ama. Pansuro. It's not all the time. But yeah, Pamel Sole. No to bua. Kana. In the first place, in Baza do when you measure na pre a girlfriend call in front of your wife. We are not talking of girlfriends here. We are talking of husband and wife. Woman of Washa, Kana, Amina pa anjia. Okay. Ka call to piana, carrying pa. Bo, Kana, Corambo haya, ne, no way call. Oh, on talk about the Farid, coming with the Filama, the Malam in Panzifla. So, Kaya, business partner, don't can yell my trust my pum. Cabin business. I'm talking about the business. I'm not business. Listen to me. You could be a worker, like maybe office worker. No, it has nothing to do with business. Or you are a teacher, something like that. Office work. So any work is business. No. Listen to me. Then you're an office cabinet, a business partner. You have, let's say, you have a secretary. Your secretary can call you. So a co-worker. Yes, that's your co-worker. So I your call kapa bo umbe zala kan wule call am. On my right no to bo. Listen to me. Let me make my point. You understand me? You understand where I'm coming from, man. You understand? Boy bo katale nyele. Ami agba ebe. Okay, fine. Apanu to powerful manzala lala. That is city. Apanu to tamaka chanti dana bo. Oh yes, that one. Yes. Apa yeah. On to occasion otema. The jet yene ti dadini yala ne to bom paba na ane to bo. Ane to. Yes. To tinwana o. Lala benma tenun kutu nangle ama manager ma ngon ma nangdele na onzo kan ya since manem ma pa hati jeon pa na jin chante daja. Yes. Manan dala tro musulin su punu de kuzam kama anto chante didata. Ka musulin su komi kama ma tum tumo man ku la responsibility. Yes, it's part of your responsibility. So ama oiti yema
ti jariana ya de tuna kan ti dan la to mbele ncha but I mean pama etra jilma be o my respect for you ba ku diala and the malaina mana be in a way ko en songle you understand like arma Mr. Moaz ne change direction shelma okay I mal pa en te pas a chaka on kula nti dama de wo hen la shara ay ti ko jir dama o warlam so this all year wo bon ne pa ma chankla jija ka kala mama ta darle wo ko le re kan dama well to yan ne ko mo pa to jir dama ke ti pa ma ga ma da biam oy well ba oy to ama ya mangle nyele nyendo amal sol ne kaman a changda nti song sim nyele ka en song pama is not mandatory but I mean sometimes but appreciate that teacher biala ka che topic that is it. Let's come back to our topic. So ne boire shamnyala kamande te dabo mo ma gbaza sa te pambia te pa mo gbaza yuni te mi ka bi ten kul complainer ne be sham mo ma okay so de mala bukata ne te za sa te za hatta be tenen ko en jimne tento bo pa atampa pa zo ka na so therefore nyine to ko banger samba na ma ngwi yidele ni vo yuel well pe an yel shama kan nyine to ko banger samba ma na nyele adini be ma me musulun tan ka tabion so ti yan yele to alkam ti yar matam de to musulun sida dini zo be te kayna taada zo kaso ka wala kan yelma kale heren yele na mal pa ka bangir samban yara ka yir samban tan mal pa ba za bian yele ay bor pa ma sina repun yele ay bor pa ma de tuna dole sociale be de mal sociale yan dole nto non wala ka pa ma twena yin yara tola mana pa bangir samban biya bang no wula ke yama asma listen to me I'll answer it go straight to the point yes or no yes bangir samban listen I'm a Muslim no let me tell you something da man person ya to kumila tabu ya kabono taban doama you understand so yes don't nyama agwa mi man bebe wula kayo oh god ne born yes ma don't nyama you understand don't nyama and mami Maz, you get me on this one. Check so ya ka fu kom kalabna ka tinom ko ma biya kalabna. Aya ku be lo kam ka yunda inside Tamale mbongo man yala e program moma de yala program shele de nyase pam yiban be samba ne yuna yima mane de table ne kadama program mu de yala one of the kind yes so titi arna direct ya to ama nda banale she minale da katriyar magba Mamuna pa eto. Waguma nguna mampon ansile. Wara eh Moaz. O passati de saia, o lamna te tamla kana. No ba. Okay, so like 3 year ma kama like 3 year ma kama like do mal pa kalan yir samban. Yes, kan de yara. Nindo like ka zavia lenyele na nindo amal pa kayir samban ntin nang da damba tunanin yes ai bora pa ma cham ta pago lamba ta dadini be ta kayna taada na wuhti sham yes da mutuna amino yizan ta be samban ne cham ta pago lamba kinan din to kamata ma danan yadda ne kayo da saraci ka necessary things ma karanin kabanan wula har kamata ta yin fajiya na kama adi party nan bin yar shan za modern bin yaran balama sahasha dra kunya ma yu asaraci ma kaba hutu budu hutu ba ma danan ya amriya ma kaba kulsa fa ana tata
ama an kana ti yuli so en yola pa da sarati ka pa ma na ku kana ci ba hoyan kana ku ci ba hoyan anya gba ka do ma na goncan ban tibdel ushapo ka ku ci pa ma ba hoyan dole on bi hoyan ma mi wa ku to le wala kan yelma ato lo kundung min buzal ayende dendam definitely kundung ma no buma anda sa ko on bi hoyan ma dabu ben ci o disturb yes ami yolo da sarati a sarati ma minu ku yomo lela damle pa ma chiko ku chabu ku sona hal party ma di ku be ka wula sahcha ka hal yidu ala be pia yum bo yum ko yin party ma no todi so amre ma don kunyala wula be ku duhuto ma ko kuna ama chi obo yin ko bi o yin atan yela bezon tipu ba hagba don ku witness la ban yara da yaya ka ku yo pa da sarati ko na bi o yin karba wotin yala benzo filama da nan ya san panto ama ti sama so no kwen kwal version no kwen kwal version yala like to be pola ti chele gebo be ti chele vanyale kayisi mbotuma because I meltuma ka kpapa dole nyala anyala no vaso no to yulo o dibno nyubza I mila den yirshe polo yes I understand so manu kwen pam to be pola jande ka pam to ma ka ti che irin lalati ywe mene bandir pema dibo dan nan ma za nyala dan baharta yo be dan lafsar tab jahagun yanga ay nyam karti ya ba'aza kace alheri tuma ka fannin da dan banu so ta ma na kumal shel ne nte yara ta pumpon bi polam bala misa dan sama ya ala de mala to ku vur perdre ma advice ko nyame nyam pa a jilma nyala dole shel an ku bima min pailan bien kala male second boyfriend be na male mam sambane da banno tamaton ku yero di yaya banku mal banku be do yele kam malala mama to kalba especially zaman me yarla matere into so paba ay bilala di hagumani yin zomi yidan da ba fiala da kulba fialme cause I know the man na uma mangballe rami sure bisha kamala da dasale dale ka ay soar no da bisha kamali yidana ka ne la mallam mam samban da so tente kana ka ban yes so sisters to zamala to zo paba na o me ku balgala so ko biane o malakul hearts so me ku biane on dia fila karjela so bien de pala bishao te dabama to mala ne vo shaba ba yan convince pa be yan ngabo hankale karbo to bogba ku biane ato kunya so ka pama yero mala idana ko yero akama idana ka idana kan bora subhanallah dabshab ko ya la yatwa to oyena la ma biabian negi biwo la garto wala taro mzanda final o to bo na ba shanan la da tanan ba da sama na wata ne ka ba sa kema so to zo pa ma to so ba mun te dabba ma gba ai me ka pa be do yele ka yinyo sonku arziki nan oni ma amle da ban easy yes tera big bangu nan the program ka so to senate satarle be bumbo ka message so no kono amle ka ba pa 6 months ka bi won yes banda break it down message man titi now so the mala beside agba mam da che bi anda yila si yo man ami bum mountain lure shaden yira kra kan na ka last stage ka lighten and bien la denen da kana akra yina almost 1.something billion ka higher kana che banda ku break almost 3 billion ko da jinnan amle man 6 months amle man ango man number but I send it to call mo confirm ni yare to ashamo 6 months ka shir kunnan amle 6 months ka jilaron wa ka fama yi wula kayan fi sadan it's a disaster te poya pam kapai kamisa dan ku yer shamma te gbana ku nye behis na ka kulbe shammo ma te tabler nin kura ka biyate ka tabler afana ma ka biyate
ti zuŋo bi pola ti bɔri ni ti zooi ka gba sa ti nyɛ ninkuri suma suhubiɛɣu ni shee ti tabila ninkuri suma ka bi diri ti fiila suma a yi zaŋ 3 bilion niŋ paɣa amiriya boli yin chɛ ka o ʒini a yiŋa a ma man kuli bɔhi maa maŋa di zuɣu a fa ni yɛrili ka dama ni a yi ku ariziki zaŋ niŋ a paɣa bɔbu shee di dalihiri bi yaɣala di zuɣu gba ka ban kpaŋsi ni a saraachi yɔbu shee something to represent something n ku bo biɛla ti ka bi niŋ anfaani ni alibarika n suhuli niŋ marriage maa puuni di zuɣu poi ka ti yɛri shɛli ŋɔ zaasa ka di ti yɛn chɛ shee ti baŋ tin tuu shɛli amaa ti lihiri tin lu shɛli maa ŋuna ti wahala niŋ kpaŋsi i ban be dabba ya ka gɔra dunia ŋɔ di zooya pam ka ninsali be zaɣ biɛ shɛli puuni ka naawuni dahimma kpɛ ŋɔ poi ka a naan paana laahira ka o ti bahi zaŋ mara bee fukumsi shɛli din be lala taali maa puuni ka a nya di zuɣu man suhuri naawuni tiri ti tuzo paɣaba maa ka suhuri naawuni tiri ti ban gba ku ʒiya ŋɔ ka dama zina bin yɛ binshaɣu din viɛla daadam kam mi mali aibi di zuɣu duma naawuni ti suhuro o ni zaŋ binshaɣu dahim ti ka di nyɛ zaɣ biɛtali ŋun naama o zom ti nambɔɣu ka yihi ti di puuni ni zan kpe ka puhi misa dan n ti tabili DJ Titi ni bin kuli ku bi saha ka kana ti ʒin kpɛŋ ŋɔ ni bi zaŋ anfaani din biɛni n zaŋ ti sambanima ka di paya ban minti yaɣa di mi paya man gba minti yaɣa opportunity n nyɛli ka ti gba zaŋ n yɛn ʒini ni ti kɔhi ka tɔhi ti hankali zaŋ ti ka di niŋ biɛhigu maa anfaani di zuɣu tin yɛli shɛli maa n dihi tabili ni nyɛ ŋun kam yuli program ŋɔ a nyɛla ŋun yɛn paɣi ka niŋ alhamdulillah n yuli n booni Abu Muaz na n chɛ ka ti gbihiri ka di viɛla na n yi paati zuŋɔ dali ti lahi nyɛla ban yɛn be duu ŋɔ puuni n lahi zaŋ azam shɛli tin gɔngili gbaai n zaŋ ti yɛna ka di salamu alaikum